Ira do panota ulah re midua hati asami sor-sor kaparayun kapan jangaji ojak kumis baheula rek bela pati sok sana aja ten orang bisa ngahiji asami sinar soca ning bawel baheula saksi nu pasti hiji ciri gomalang rasa kamala atopi galeng asih dede cuno ayana geus ukur kedah aturan Dede Cunong Atopik sing hore ojak kumis no anyar ukur godaan cik-cik kapayun sinekula ngan saukur harapan tinggal lamunan kalau tiku pikiran di sawah di kaangan jatuh ayah di mana geningan mah berkuring jadi lamunan anu totan ngabela ku kasabaran apana desta aya cinta tresna tiba umur sor orang Cilacap Atopik Dede Cunong sora irado keca dawis asih nojo mantel dina pikir paderi aya Atopik Dede Cunong tembus rasa lain ukur dina biwi
durian senaos lawas tehilap nyangarot tomali apana ira aya cinta teh tedaek pudar kumaha saur Ujang Kumis hati galeco marudah najan tegedang neobawel walah aya pamorno cilata piraku ajen tengarati tetep saliwat imut namane bae sadaya kago salira mamah waspi no dipicilta aturan Mamah Waspi abi miasi Dede Cunong salira olare tapi apa nadesta olah jangan saya salira teh kada percaya olah rek lagi dede cuno salira tadi picil tapi aya tawis socakna ujang kumis walah aya Ujang Kumis cina-cina permata cina-cina permata tawis asih diri abi bae cincin no endah tawis diri abi pasrah abi mah nina nah salira tekangen tapi waktu abdi jangaji apa nadesta salira olah tenapi alah kapayun aya Neng Bawel Permatanuenan eteh tawis dadati jongjuna mulami atapa geuningan mah ayeuna pa tepang deui anjeun teh kamalang
ate dipimut siang wangi tapi anjen ada malire laguni kanukun melihat milda bisa abite kabulungan kumaha Dede hayang Junong masuk katina padudua Ujang Kumis nyeri peri lamun ajuna ngajauhan di balatna moabona diubara apa na ira aya nama ganeagas aya gantina datang surat anu tangatu ti manehna pangharapan henteu aya duriatna langkung sae urang gentos lalakonna mong sakadang sejabade ngiring bingang bahajat ibu hajat aya pula hati wani ngancik dina saban lengka ampun Dede Junong najan mota panaira dina rasa no maruda bakal balik ka bawah tumamprek sadra titik hidung dibakus kulamun suci kumaha apa na hiji ira tawis kabunga anu abadi cahayana sari mulit kanati kang ono di barengan hati berhasil nu sajati urang mungkas carita anu kamari tumari mak kana kadar jodoh pati hiji bukti orang teu bisa ngahiji gasang nampi titis tulis di ajali Kang Dede aya son kadar yuk panggil gedengan mah janji silih pika asing buktina nyeninggalkeun ngakuringgas ngapirakeun ayeuna nembengan deui gedengan mah Kang Onoi bade ayeuna botol kecap yuk ah botol kecap Kang Onoi cobi taksir nekarin no cangkung lecek Kang Onoi sok piraku ampun Dede Suhaildi kuning karin dekat tari alah itu cenah Neng Karin kapan api eta masih lala gasana kene alah kumaha saur Dede Junong atau Pik sok piraku atau pi ku Dede Junong teka
citoen teh cenah kulan. sok piraku kang ono ya deui guneng pikir tekan tari ore mondi tilik dikikir mani lenggik alah mondi tetep kau jagomis diharap manis duh ayo cenah Neng Karin. ayo orang rerel dengar mengapa api apa naira tak cari gaduh tunangan kapan abi eta masih banter keme mona kasorot neon neng bawel mane enyoyan cebit taksir Alah taksir deui cenah. ame studio nu kasep saeutik Obat. sok piraku ibu mimi ku aa dame Ampun teuing Ibu Mimin. mondi tilik neng bawel digigirna mani lenggi Alah edas. mondi tetep diharap mani sia ujang kumis kapo mau are bobogo hadei Alah wadul kulan. atau pik pose putus dei putus dei kamalamu kapegat hujan putus cinta aji hese piu barenan ngageblek soal cinta ujang kumis tong dipake kaulinan mona geus maske hese monare papisah Aya ujang kumis. ayah tapi omong adede Suhaildi walare kata lanjuran Itu cenah Dede Cunong atau Pi. mona tetahan mamah narepa bisa kausap setan Alah wah haji aturan sotong ayah mamah narepan kulan. pamolamo ape malam minggu Aya mamah repan. ku tengah rati wah haji soto tara sok dae digang aku aiwan ayah aji Aya Aiwan komo lamo aiwan sareng nu kamari. gerangan jang kapegat hujan double Aiwan sareng nu kamari. kapaksa wah haji soto balik isuk tapi untuk lamun boga kabogoh jujur Gitu. mamah narepan Dah jujur cenah. anu sanggup tanggung jawab moal kabur tapi lamun
kabogo setengah hati ukur datang gas datang tadi palir kapayun mang anim mayu kinayukan pacar gunung kinuluran ayu urang sauyunan ayu urang sauyunan di garawe babarengan bayu kinayungan Ujang Kumis nyacar gono palih weta Iwan ayo batur sauyuna Dede Cuno sing anut ka pamarenta bayu kinayung mamahna dela repok joko sauyuna aya mamah narepan dikarawe babarengan rampok joko sauyuna orang Ciparakat sauyunan entuk bayu kinayungan kumaha saur Iwan nyacara kuno sisi jai ayo batu rasa uyulan jojokan derajat seni dikampelan girimokti nyanggakeun hiburan anak notang atos serlepatna pamugi si hapon telah lumayan tambih lumayan sugana jantan kasayan seneno jadi atika ngarakeun dodolor kapayun mang ani bayu kinayungan cacar gunung Dede Cuno tinuluran neng bawe rampuk jukung Iwan sauyunan keringkatkeun kabudayan Ujang Kumis rampuk jukung dasa uyunan Iwan deui keringkatkeun Wah Haji Sotong aya budaya eta parung irang liar mijah plong kiriwil ari ontong pakiriwil Wah Haji Sotong mawang epan rupa mamah repan plong kurunyut ari on lompak kurunyut plung kecemplung Iwan anu bager timah ngelem kukumpul ambulan panganten tali nganteng da cecer jeceng ang sami ngaya aji lengan lempeng panon mah naksir nu mandi top tah lauk Ujang Kumis merek dahareun mangga gerak tuang Iwan gerak mangga ditambel kada deuyeuh Dede Cuno mangga atau pik tong isin ukur di langkung apa patah panganten
dipelang Gua pada colek kalah didelek lecong lecong tapanon belek nampul oncom ayun-ayun panganten ayun kusijen ayun kusi lamona bongan sok aya tahaya ujang kumis kano jauh sok tibelan suka tanya lamun panggi aji dalamun panggi tebatan pegaturian suka dibalik kopati apa na ira balik kopati aya apa na ira jano rogonong sekolah pacar patraman hano ala iya gade nyare wasna doro kalako tere rawak golil tak kembang aku ya ngerti korangan galetisi emang-emane jambu alas jamone kune wis lawas ketemu mane sugan jambu air dede jambu alas balimanan wis lawas kolok kedana balong-balong olah kadagingnya wadi tolonglah kaelinge aya ujang kumis balong-balong lah kadagingnya wadi tolonglah kaelinge indah mayo katane ayu mamah repa akhirnya mah ake wadine wah haji soto baca ayo sing doyan gemayu kode mari ibone aja neng bawel ijo kodong rambut duwe bocok rebutan ijo kodong sembung kodong sembung kegawe jamu tole siapa celuk duit ora duit nyelang wae karo kancane yalah sepo malas mari ngasih lele ora gawa duit nyelang wae karo kancane yalah sepo malas mari ngasih lele ora gawa duit nyelang wae karo kancane botrene ayo rupane rati ngapa tulungan neng bawel ningalaga mata kresep ningali rancang pangangat ngidang adanan
Dede Cuno. malahan nama sok jadi pertanyaan Iya. dina waktu kahiji peti monggara Ujang Kumi. kana ranjang can aya nu ngadeketan kadoana ranjang can aya usia katilona ranjang nu jadi lalakon ranjang panganten osok jadi bahan tonton aduh rancang panganten mama waspi Aya. tarapuku pikir Asik coy. caritana rancang panganten tulila daki wari rancang anu geus beda rupa ku sababna asina leuwih ti dua Awas. malahan nama sengitna geus beda rupa duh rancang panganten osok jadi bahan tonton aduh rancang panganten lara pukul mata kresep ningali rancang panganten didang-dang dihias ku sesengita sumalabeng sengita ngina malahan nama osok jadi pertanyaan dina waktu kahiji peti monggara kana ranjang kaduana ranjang can aya usia katiluna ranjang nu jadi lalakon awas janarakan nawa sakolon pancara patroman sakolon pancara patroman gati ngering wong sena dorong kelakon tori rawa kulintang gampang koyanti kena mani modeli wong perbalingga najana tuai ora kurarek kandange tepunge bangkeronge malu malu naitan sagawe jambu jambu kuning wis tawas ketemu maning wis tawas ketemu maning jambu alas bali maneh wis tawas golok kedana irang-irang parane sing irang sapa arane Pengirang jang parane, pengirang sapa arane, apa arane, ayo
baturan Neng Rita Inyong Neng Rita Inyong Neng Rita Inyong Inyong Aki wasri termos kosong Inyong cikopi Inyong dasakti pelat Inyong sukati lamun panggi Zoka dibalik pati nyadawa gara-gara mama curti kata Betawi ayana kota Jakarta gapong kurma Betali janji asik ayana patapang nyata dialaya daunan ukalaras lamun kiasa asik ngalir bari walat cenah Neng Rita bayar Nebanjan Senewati cari pasangan ke depan cendol mandiri ke depan Neng Rita dan mandiri membantu pemerintahan jantan juru penerangan
sanajana boga angkeun maksud aya tina kanan tapi buktina nyalahan nganuku dina lamunan rata-rata awas jalan kabultu alah Dede Junong sengaja dewahanga nu mana asami tapi alim diganggu ayahku sorangan wae jarame di sisi paga garang pekan kang onoy ibadori kostame tepat-tepat salira olah reka kumasuli aku jangan kumis soalnya dengan silong awai wah haji sotong soalnya dengan silong awai wah haji sotong amah narepa komakuri aiwa kuri ate kan bingung wae aya aiwa kikil cirana kikil cira sihore cerme lo dipikiran ibu ida dipikiran sihore amah sihore bebene dengan lamun bodas dikancinga nerita nyimpan kutang lamun kaci baloas mah baloas nyape pikiran panutan sulaya jangaji bonteres mah asole bonteres para jangan beti ngalak hurang di korangan walah awas apa titis tulis diri tunggara diri sorangan sumurat di sisi kota di kurili tak kalah capek janor kono saklon pacar patraman ning rita kadengaren alah aya sing rita dorong kelako kerirawa kuliah tang kembang koyanati gorandakan waleti sing mana-mana wakola kayu cepone wadah pengaruh kepenan ketemu pada dewekan dasus sekali kedung jero banyu milih mana sotenatine balar balera jambu alas jambu alas konek-konek wis lawas ketemu manik wis lawas ketemu manik balo lah kadagingnya wadi tolonglah ka elinge lah ya Sabarane wong ireng sabarane jamualas palimana wis lawas sekolah kedanan jamualas jamune kuning wis lawas ketemu maning jamualas palimanan wis lawas sekolah kedanan Ijo godhong rambutan dua bocok rebutan
cocok gorebutan cicir ngawi tengah putih cia-cia kermida adem Awas. cia-cia kermida adem bayangan tuh kena pikir gara-gara rek patura bayangan tuh kena pikir gara-gara rek patura marak pakembang eramawa pacampur jeung kaca piring pacampur jeung kaca piring sumablak loba kakelan paingan tuh kena pikir paingan tuh kena pikir kapelet kuring kakara cecendet tangkal cecendet tangkal nahejo kapelet kuring kapelet kono lalajo kapelet kuring kapelet kono lalajo cecendet tangkal cecendet nandar surat dina bili sawios mah sawios gak tara oge atos kudrat atos milik sawios mah sawios sangasara oge sanes kembang kaca piring montang kayang agung sialanggeng asih kakuri sok saban aya
sameme sameme ora ya hiji ido yang salira nu kape ati nguir kami jadi reka kacana kasih pamis budi asami lamun teu bela mah cuma ulah eta ngaput baju kirang-kirang benang digantos kok kanteh wae mana panuju abi teh abi mare gantos wae abi mare gantos wae jembatan lawi cilia malah kumaha cenah kula lawi jero jantena sumur tiba-tiba teka sora langkung sae pondok umur langkung sae pondok umur itu ronggeng salah kamana ngait kena kincir kakalera kata jauh pula kamana ngait kena pikir mau apaler ku sabula cok api pareto lawon meser cukati cimande cok api pareto lawon pemahaman kalemana tesuka mah tesuka pulang ke nabae api daek lang layangan asal sarwa kolana api daek ngalayanan asal sarwa belana saya api di jam tangan mengolah di kaki wakil saya api ngalayanan mengolah di sapirak sobo-sobo gas malebat ayam maraong laiwa janor gono sakolona bancar patroma katingare wasana durung kelakon ya mas ujang kumis awan sing meka mendung renggiling kandala sisike tega nyawa ora tega nundung kelingan kabacikane kelingan kabacikane wong ireng saparane
jamu ala jamune kuning wis lawas ketemu maning ijo-ijo kadang rambutan duwe bojo rebutan jamu alas bali mana wis lawas kula kedana ireng-ireng gambarane wong ireng sapa arane ali-ali lang matane aja lali karo kancane ya mas gana dikawe sawah nyala teman ngabanyanane bengong dikawe susah ewo teman kali lakone irang-irang anake loto buka mati anak malintone senenge aretang itu dorong mesti dadi bojone kelakon terirawa kulinteng kembang koyanti koranangan koleti singe mana-mane wakul kayu capane wadah pengaruh cikem ricik krimisi wis teka si nyolomane papane wis teka nyong kaget aduh niko batar apa bawakus godong iko ingasin apa wong nyamparane wong ireng saparane wong ireng saparane jamalas palimanan wis lawas kula kedana ijo-ijo kodong rambutan duwe bojo rebutan liali lang matane ojo lali karo kancane Rama jaluk mata lawu uya jaluk mata lawu uya jaluk kekasi ada di lurah Rama jaluk medang banyu kopi indok kape lah Rama jaluk kakang sing pinter ngaji aki wasri kopi Rama jaluk medang lawu lapis jaluk kakang sing ireng manis
jam balas jambune kuning islawat ketemu maning jam balas paling mana islawat kula kedana kula kedana